kene nyiam samavane mpase oloho dido kena dom kende o Yesu jatatu shazo Father magashi samo aduo mkende o Yesu jatatu agbane amba dom shimaken Kristo nyia kwa so wo se ondo masino shun shay kuse masinyo ken chia yange wene adua umkende wana shatatu na ha nyongo na kan nyongo ilu hange kan uma se mba Kristo shachu Yesu Kristo hide kondo yemsha sha utasolon ji ma shachu uda pasente na ba wene unkuretom u yange tindo shintane nyongo isurele nyiane kazege nyongo kan uma se kazege nyongo shachu ha sha toka aha avesen ichoke hihi yaka yenge miondo choke aisho wayo ka shima verenken yenge miondo ondo shin Yesu Washington yo luere tiomia ge utahem no were uviana bakpiri yo bakay masjumene yo avakbe manande shinku manakondo ayem shashi yange nyiane mkondo no kondo yemesha ko da tumanke we kuyane ko ondo te humbanage he ape una kuma bahimunachi we hingiu kwa penan anga hashame mkondo u Yesu Kristo kondo yemsha kai zege yenge biriyo mangi wanse kwa sekpa alu esemba shima veren kenyo kakenkenje sekpa seva kondo siye maseda lu ana imangope akondo ayemla na hando use shima veren ken ma kashima veren ken kwa yana se lu a share shachu yenge yeondo kasha shiva ne kwa msope tonshie ma wanse ba Kristo kwa kana vesese solution tane na ha aka bin azaseyo mamtemba shacha yange bianave ijen ma aka toposo ba alwe semba shima verenken ma semba nege shin semba dono she Yesu ajiji unase be akonda yemla sekba yangi se wa yo sekba sizat ko ho so ya jakotato ana imongo yo ka kenkenje bamte mahacha shin akalu tan se yo shintane a hombasega ko hange udo sifayo Yesu de shin kuna ha atoshiade hemba tondo ande hemba henena mana paseve vo atondo zo woni ngu hide yemen pa ngu tinive a usuno shima kachiandi jingi makachiandi jingi sun pa ona za hemene usunu vesuma na za hemene utsasa vesuma tesenve ka kanin ye ma hambanchi je kachiandi jingi ne ona waseve were shiada ndena ma mkondo na shatatu bae ngbane yamba domo shima ken Kristo alu esemba shima veren kenyo shima veren kenla ye wasese ma ye na sese tave don ma selu ajiji na shaha mashichi ka shima veren ken shun la ba msopeton shi ma wanse kwa ma tave sesuma sha chu me Kristo wese alu esemba shima veren ken gayo awasese shaha mayange shama yange gachi ken byange yese shawe ku ojiji maku Tio kisha poitrata eviu sha poikota zanzanki kundu Yesu and him bahenena ma ya and him bahenena yo anave kwame akave vitsa ma veda passe loho udido shata shat wonwe ma kanem passe u loho udido u velu passe loho shin velu eren shiada shachumde na shin kune bapeka kenken antio shin bave na jijiyo velu ene baptism ma bavelu mu wele eve baptism ya vengo yuwa iuma utsaron bave mashino bavelu mu na jijiyo anave kenku shin ve nyo kenem tim ma atondo zokpa ukana ve jumu ve duwe shawon shata shawon we wele
shiada sha chumdena man kondo na shatato yo ke shiada shun iveru enera aka biriyo bishije aru shina kab a biriyo aru ere shachu tesankiae yesu guave imago akave vemba gane anave yuwa ilame jua ihe ma vemba gane pa ve ko yo have shinvama itinchokwa iboje pa kwa moje pa unatave yoga akane chiyo kasha chu mneshi yuwa ichianti jingila akane afakyo ere ha chi pa ngane ya badomo shimaken Kristo kwamso masi ha shimashamiyo kashuma verenkan kasha shuma verenkan ba amso petoyane ma wancho yanti ba Kristo kwa kana veme ayanga ase lukene ka yange aka bishi aluzanse yo mbanchi jeyo iwo ma ntimu ya kwa ka gane hina towese ti shata wechi bambia mashe sebele kenkwenta weso benwe eni ogwe west shin balom parish St. Ignatius iwa Reverend Father Joseph Go ma Reverend Father Felix Kyolaha kwa kaki mamba Kristo kuma yenge pukarutana ha wane kako avihikbishi shikako alwe semba shima verenken mbachije esure nyungu kondo Yesu shatato gayo sepine bampi atokposo ba esure shima verenken yo sina jitse Yesu akonda yem shana ha akondo ayem amlia ase akondo ayem uzambe ase akondo aye bamsen ase shachu ta wasu ubenwe shin shachu tuiti shawonwe kwamba Kristo shawon chata shawonwe kana haba iyani suluhene kanyani suluheshima verenken nsopeton shi ma wan sekwa kana vese alweso exodu tio kishota ivu sha utankarnyela ikavese nege mliama ba Israel vahe amoje shim nege mimbishi u baigibiti veimbishi veyo abza hameno woron exodus momo tio kisha pokarungi hivu sha pokataza na pokarungi ikavese ba mose kayo de chienenga chilene he nenge ne yem ute una yimaneyo nenenge amba igibiti nyana ha mayange ne crash nenge ave shawonga te una nongotia shachiwen lune vinso shi ke exodus momo ika se tio exodus tio kisha potrata ivu sha pokarwa zana ki pokarotala ikae Mungu iveve imba Israel yo okwa ave ka ave we aikie ni yanya we pepe yo ne ya kwa ya una kumane manefa mo mlo aon we aka ne ka tiende zo ba on we ken tiende zo itse ba alui semba shima verenken yo aondo shemonje pa akende setiga shina kende semba Kristuga suluva higen akalu zanse yo iluwanse afada iluwanse ba Kristu shawon wuena ha kanyane esi lueshi maverenken ma shachu gracia o inyongo imkende u Yesu shatato ne anda su se sama ma nasitave don se zahameno chiviando ma se hide henena yange kitende zo itekpa lunogo tia shachumba Israel na ha higen pa sina jijise ndia masvane se hide henena ma se hide evangetio ma sina jijise higen yeheme itiambi akal tia yasga baru tia na mona se mona vasu se suma shachu nyonguna pa msan gracia shachu okuraire unshun o alu bishop Makodi diocese
Very Reverend Dr. Wilfred Anagbe Chikpa, CMF, te una lumuya zahemnu usunu semakua vemba shunumba velu ke diocese makudi mavuwasen wen tomu kulayile la kwa chonamba Kristu te una lumuyo anasha vekpa ve lueshima veren ke banchijia sheyange nyia suele nyongo imkende Yesu shatatu ne awasese zahemnu lundon matabe asama banchijia heshenu aka shimbamte bacha luzan seyone te una lumoyo awasese sitabe don ken jijingi awasese sulu shima veren ken shay shima veren ken yena yange masitoya sukuma yanjaku ma nenge ayenge ya ondoyo te una lumoyo akosum kana ma kana sama se amen. Mana fado mushimaken Kristo gun kan pasu luhu tido shazo fada magashi Samuel jene donen tido ado sado osha